Акча жыйнаудун эң оңой турун үйрөтүп кетейин ба? Баарыбыз айлык аламыз, жумуш істейміз, бирок акчалар кетип жатат го. Сол расход даптер жасау керек экен. Күнделикти акчаңды кайда жаратасың, сону жазуу керек экен. Сосын үйдөн тамак ішүү керек, тамак істеп ішүү керек, обед, кафеден тамактана салуу, самса, кофе алып іше салуу деген бәрін токтотуу керек экен. Сосын акчаны көп ойламау керек, вообще акчаны ойламау керек. Только жумусту істеп, өзүң істейтин ишиңди істеп жүрө беру керек экен. Акча өзү жыйналып калат. Главное акчаны жаратууду токтотуу керек экен. Самый необходимый продукты жаңағыдай болмаса, лишний заттың бәрін тоқтату керек. Сосын расход кітапшасын бастау керек. Расход жазуды әдетке айналдыру керек. Күнде расход жазып, қай жаққа ақшам қай жаққа кетіп жатыр, қанша ақша келіп жатыр, қанша ақша кетіп жатыр. Сол расходты жазатын болсаң, кәдімгідей пайда істейді.